Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ni agwatanirite na MC wa Kithe Mwenda Ithile kuruguria waki bwa kiwanda kia makandamia murandi juria thirikari ya kaunti igwatanirite na Narjib kenda gukinyaniria kuona MC ojo na gavana mwene kuretete wirigiro bunene bwa ngwataniro ya tongeria kaunti ya Meru. Imachokio ya maromba kiri arimi bankandania bawandi tia Kithe na kiguchwa baraba ithirite bakithetera mauri ya nthi ya nkandania tiao nyume gavana kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kurura mirandi wa kibo iwanda bya nkandania ntere tia Kitheo twena room ya expansion kenda tuthithia processing o kiri njukwe yetu kana store yetu nene na store yetu ikamata tukunia to kilo yana kana 90 ngirie mwana maana ile ya 50. Murandi wa Kitheo yo ya chiringi milioni 12 atantemwe na yo kiochwa yo ya chiringi milioni 11 atantainya inyawa tuye kaimo Somali kana imo Injetiani kaimo koke ya kura bunka ule olibo boya atokorea katokorea tunataka pesa mifukoni kwa hiyo ande nyingi ande mbele kuria mchaina bwana viviwe na tokachita na kwa ya ching chong chang ching ching chong chong ching yes twende makandania na ndia nje Indunkurani na ndionga tia ukabere tia gavana Kawira ndionga tionde tia ruare ichio kari na MCA bawandi ichio yele Mwenda Ithile wa Kithe na Stephen Kuleo kiochwa baraba unjetie there na kuinyelio batu kwa ngatanero na kuritaniria ngwe amwe kenda kuguna Meru manto yato itanete nayo yare ilio kinyamuicho tutafanya kazi kako ndeto na thina onia wende kurombe tike ngavana na inya bange bakuthulunga na ba kwanga iba bureterete ngavana ibero myako one etire ate na tirire kako ni ngavana atije Kitheo muntu ya ebwira ini bureterete ngavana teire ate na MC wa Kithe no MC wa Kithe no ende beta bakimenya oba ya kuthulwa wi bureterete ngavana baita baifuel ondo akatika tike MC sina ngavana Torienda towatanira through the deputy president Toritengwe na gavana kinya winte ndo chere maendeleo tebwo kore wanda chere maendeleo kato kuira weto na spirit ya kurutira antu nguwe tokawa gavana ni nani gavana ni nani akiaria gavana Kawira neyanete mwerekera ati ngwe cionthe cia njara iwandene bi ciano kire akariba kuo ya burayo kariromba ria baba inge baraba ina ujuzi bwa bundi baraba ichi waka bewe ngwe kenda antu betu tumba ku benefit na intobira binge byo ndo bakenda batora to ikabokonia kenda benda baeta kwira ko baeta kwiro Utengwe ya Meru County igaitwa ni ageni bakuraya o project ya tanturene antu banture uwa gaita ngwe ucienjana chionde na inyaiwinge chiwetia expertise kedra kule mtu ina ujuzi aite cio kuringana na gavana Kawira ngwira munini o rais Rigathi Gachagua nenkerwe kulwamira ndwangi mwanya chioremi yatetheria nene kurwa na mbunkumo kiri uremi bo na akatuhakikishia ya kwamba Hotelia renge tokendelea kugolwa itobia tobioremi beso. Tunamaliza makatero wote. Nkuruki gavana Kawira wete atere amarando ya ukabere ya ngoira iteriti boya. Ngoira irachamoketre chionde gitaruria kutandira. Gotengwe kare nyemwe. De unkumo bisine ndadidere gento geta pending bills committee. Ne vyoronke Meru arene kuandika ripoti. Na onde wirote mtoka Kawira oni note katero nga Kawira kama umeshemsha kazi unakauka na nonto bweto mike na turawirane maendeleo ya Meru County kabadi na kwa maendeleo ya Meru County nikaende kwa ikiato mingwekera tahadhari baba na haraka cia kwa wangu thirikari county Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri.
wa Mithika.